Iti babasan ni Kristus om kapibasyan, dodong subab o ito binay ko ngapi. Itswang tokono do tadaw minggu kotohu, do timpu kapanagitan taon B. Tuho na po do sambayang do toko di tadaw di bayno nga i Kristus i kabahan do kinaingan. Tadaw bayno, mamalamay toko di kaboswanan do kinaingan. I ababa po, kotombono po o kabahan do tuhun. I kaboswanan no kozo di ko ginawan daw. I pinapasaga di kumbakan di panambasangan tagaso. Di tinan di tanak daw. Om patakon do toko o do toko sondi. Koin bago doy di undang-undang di Tuhan, imanak da kabahan doy di tongohudok.
Dengan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu terbitua. Amen. Gracia di Tuhan Jesus Kristus rotokau Om ginavan di kinaingan, Om kepisaan di Spiritu terbitua, miampai na Diosu saviavi. Om miampai Diosu bano. Tepinay ngavi, kano mangakun do dosa ngavi rotokau, Om kapapatonda na di rotokau sandi da mamalamay di katapatan, tahom lati terbitua. Mangakun zo, doy di kinaingan tafakas, Om de Diosu ay tapinay ngavi, lanok ko pamidoso zo ko zo, id pamusavan ngaviku, Om id bos ngaviku, id nunu naimaanku, Om id dunu iauku nangazanda mimang, maza nudahasaku, Maza nudahasaku tagazo kozo, iti na pogi, dumokin siyang zo di Mary, i obitwa pentihombus hahangay, savia vidita sab Om sangti ngavi, Om Diosu tempinay ngavi, do sumambayang mentok dogo, dari Tuhan kinaingan datoko. Kiko siya nanoda, dari datoko ikinaingan tafakas, mamahyong da dosa ngavi datoko o magawit datoko daid kapasizon salajur. Amen. Tuhan kasianayno. Tuhan kasianayno. Kristus kasianayno. Kristus kasianayno. Tuhan kasianayno. Tuhan kasianayno. Kano sumambayang? Oy kinaingan, sa timpuun da patitikid kasianan, Om da savyavi kavasian, idi kapangkuasaan sumambayang Om kapanakanan tahuad na kapapakita dagay da pamamahingas mentok doso, intong no tapapasi kozo da iditi kapangakunan Om kahudukan sa, da izikoy nangok huku do naimaan do pamusavan za to may monada do kakaton do kasianano maza di Tuhan za Jesus Kristus tanakno imamamasi o mamalinta miyampay diyaw idi kapisaan di Spiritu tabitwa kinoingan mentok so hihinaid ay so ko pupuson. Amen. Pambasan manta dibuk do kinhabusan. I kinoingan minabos do bos ngaviditia ka disido. Izaw no ituhan kinoingan Diosu i minagavit Diosu do humabus di tanah do Egypt, humabus di hamin do kaudipanan. Kada do kiva kinoingan ngavi Diosu do suvay nga izo zouno.
Kada kau penodo dia zusondi do si sininggazanak hinukisan toi tombo nopo di kagaga do onu nopo itavan toi do itana idsau toi idvaig ngavi idsibo do tana kada kau agu doi diaho toi imang supu diaho tu izau nopo i Tuhan kinoingan diozu nga kinoingan tabong ivagu om ukumon ku ihasa ditama do idi tanak ngavi manangaki ngavi om di manangaki ngavi kumoinduvo di angabazatan dogo nga popokito zou do kevosian doi dinibuvan iguminavo ngavi dogo om mimozo di ponu ku ngavi kada oito tomod ingan di Tuhan kinoingan diozu do mamaguno di do kahasa tu au i pahagoson di Tuhan do au okum i Tuhun i mangai tomod dengan di sido do mamaguno di do kahasa ondomo no i tadau sabat om opio no i do obitua tu onom tadau kau do pakalaja tabagat omong wama do savia vi kalaja diozu nga ino po tadau kotu nga sabat montok di Tuhan kinoingan diozu aiso kalaja do kalajaun diozu do ontok tadau dino iziozu potoy ko tanak kusai diozu toy tanak tondu diozu toy supu ngavi diozu kusai toy tondu ngavi toy tazam ngavi diozu toy isong kasuvazan ngavi ipoy ngozon miampai diozu tu idsuang onom tadaw i Tuhan dominonodo di tavan ngavi om di tanah om di dat om saviavi ipensuang di nga ontok tadaw kotuno po nga minundong isido ino no sabab do binalakatan di Tuhan itadaw sabat om dinadii do obitua pantangono izama diozu om izina diozu moy da anaw no da onumpasan diozu do idtana inakatak di Tuhan kinoingan diozu doi diozu kada kau pamatay, kada kau pagampaho, kada kau panakaw, kada kau sasi do obudut do gumaga disungkad tukad diozu. Kada kau gab dihamin disungkad tukad diozu. Kada kau gab disinavan disungkad tukad diozu. Toy disupu daw kusay, toy tondu. Toy di tentohwan sapi daw, toy di kuda kaldi daw, toy onu nopo i disido. Ibos di Tuhan. Izyaw na po, oy Tuhan, ngakibad abal do komposisyon salajul. Ino po undang-undang di Tuhan nga painggonop vinasi menanduhi idi koduduvo. Ino po kotulan di Tuhan nga manhansano manaki do kabahan doy di tahuduk. Ino po kotulan ngabi di Tuhan nga kotunud papaun sikaw ngabi do ginavo. Ino po ponu di Tuhan nga atahang manak do ninavaw do idmato ngavi. Konokan no po doy di Tuhan nga obitwa katan so hihinaid ay so kapupuson. Ino po panu ngavi di Tuhan nga katapatan ngavi
Om Savyavidi do otuhid. Yang koi Tuhan nakibar abal season selaju. Hobi po do hizabon ngavi I ko amas. Ko di amas not tinagas kozo. Om hobi inomis ngavi di kopa mantad vinahay. Yang ko oi Tuhan nakibar abal. Pambasan, mantad swat kaiso di Santi Paul, day tuhun ngavi do Korin. Damaso I Jehudi ngavi, damakianu do kasunduvan ngavi, I Greek ngavi, do mogium do kabahan, do iti izikoy, do popo iya di Kristus nakapapak. Day di Jehudi ngavi na po, nga iso kantob, I audio ho hapazan. Day di kapil ngavi na po, nga kohan, nga day di nangho na po. Jehudi ngavi na po, toy izyo ho ko Greek ngavi. Nga sanguhon Kristus, ikwasa, ikabahan do kinaingan. Tu kabaswanan na po do kinaingan, nga ababa po ko kabahan do tuhon. Kamungkangan na po do kinaingan, nga ababakas po ko vinakas do tuhon. Ibos di Tuhan. Izono, ikotungagan o kaposizon, kari Tuhan. Isay no po, yotumbazan ni dogo, nga awi apapatay po. Tuhan miampai Diozu. Pembasan manta di abal tavasito bitwa sinuat di John. Pagahu ikozo di tadaw kapamalamazan do kinahapasan do Jehudi minugad tumakad Jesus di Jerusalem. Amdeho id panabazangan tagazo nakita di sido o tuhun ngavi do papabohi da sapi kambing biri-biri tembohog asang ngavi I magogohon ngavi usin do pendikau iti kaon bagagahanan ngavi diho do usin do doyo ponodo po do iso papasut tinodo mantad dukug uzazango no disido izieho savyavi do papahabus di panabazangan tagazo sapi kambing biri-biri ngavi panogi patovuko I usin kakas di magogohon ngavi usin tuntu vado I mija ngavi diho pobosno doi di papabohi ngavi do tembohog asang
Ovito o savia biditi do humabus mantad doiti. Toodno do mamadadi do hamin di amaku do pito movan. Dadi kondomno di makikia ngavi di sido ibos di buk tabitwa. Otohonzo do inupus montok di haminnu. Suminem palang i Jahudi ngavi do minabos. Nunu atanda do ananu do papakita do gai do pokot topot do nunu inay maanu. Suminimba Jesus. Vuzaso o tizanon to bitwa diti. Idsuang taho tadaw. Tuidongan kui iti. Suminimba i Jahudi ngavi. Apat ngopod onom taon do minomongo do mama diti tizanon to bitwa. Pot tuidongan nui iti do idsuang taho tadaw. Nga binos no po disido do tizanon to bitwa nga itinan disido. Ontok no po do nakatungag i Jesus mantad di paimpatay. Nondom di makike nga disido do nabos disido iti natumbazan i ziho di buk to bitwa di bos ngavi nabos disido. Idsuang di timpu kotindazaan disido i Jerusalem da mentok di kalamazan di tadaw kinhapasan ogumu o natumbazan dengan disido do ontok nakakito i ziho di tanda ngavi i pinatak disido nga nakaiho i Jesus diho saviavi au di pinapahansan daw sandi doy diho au i insan isido do minamaguno do katahangan kakomoy do tombo na po otuhun nakaiho isido do okukwo ko giginovo do tuhun. Iabal tawasi di Tuhan. Tapi ko ngavi minggu diti pensawang tokono de minggu do katahu do timpu toko do kaponagitan. Nung ondom diozu ina po minggu kaiso nagi do minggu do kaponagitan nga kiva iti encounter teko kapisamaan nakasama toko di Jesus di kinaingan do padang gurun do katagisan inombo Jesus minangan isido nugay kada sandi dia dicobai oleh devil. Dia Yesus berjaya berpuasa nagi minang kudus isido sahinaid apat ngopod tadaw apat ngopod tatuvong. Tovi na pa nga nakamanang Jesus dahil taste dahil ko panginaman diti. Minggu do koduvo do timpu do kapanagitan nga kiva nagi iti encounter dahil ko inogotoko do nakasomo do kuasa di kinaingan. Tampat na beriti nga Nuhu do Moria, inombo Abraham, pinapatak dari tanak daw Isaac do kumari kinaingan. Nga nakikot iti tasab ngawi do kinaingan do pinapapapapaho di Abraham do kada mangay patazo Isaac to bayno otumbazan zo do otumbazan ko di kinaingan. Agazo o otumbazano kumari kinaingan. Untuk nagidi minggu di nakatahib nga kiba nagi wagu iti iso o Nuhu do transfigurasi. Inombo Jesus dia telah menampakkan diri dan berkilau-kilauan, bercahaya. Inombo John, Peter, James dan doka kita di Jesus. Iti na patampat dan Nuhu do Moria, Nuhu do transfigurasi nga magawit toko do iso pa Nuhu do Calvary, inombo do miyampay toko do Jesus de kapamanahan do timpu do koponogitan diti do ontok do Good Friday
Deha toko bagu insan po do kamanang manta de doso kapatazon miampai di kinengan. Ino pagi temen ko ngavi i panu gadi mantoko suvo diti penambazangan do sumodia do timpu do prapaska diti kapuna kita diti do ontok na pada do timpu do paska nga kosomo toko miampai toko di kinengan do katungag de kapatazon. Minggu diti insan pavagu kipa bagu iti encounter. Teko inonggo do kosomo toko vagu di kinengan. Minggu na po do ini tinga kosomo toko di kinengan do panambasangan. Nung ondom Diosu kiva iti penentudukan do panambasangan manta do Vatican Council kedua notodo di tahun 1962 gisom 1965. Inombo iti uskup ngawi seluruh do pemegunan minugad de Rome. Kipa iti mitingan kokomai do pembaharuan do penabasangan de agama da Katolik. Isok no po pembaharuan nga kipa iti definisi do tentang do penabasangan. Definisi seperti nga simple ondom to kawiti ondomon to kawiti. Penabasangan no po nga okon no po ko iti bangunan, okon no po ko iti building. Nga totopot no po tumano do Vatican Council kedua, panabasangan no pa nga kibatahu. Kaiso no pa nga, panabasangan no pa nga the people of God. Tuhun do kinengan. Zato ko, kumodovo the body of Christ, tinanto ko di Kristus, kumotahu no pa nga the temple of the Holy Spirit. Urusod tabitwa di kinengan. Samari no po, tapi ko ngabi nga, zato ko no o panambasangan. We are the people of God. We are the body of Christ. We are the temple of the Holy Spirit. Karata ko gadi pumuso da ahom. Zato ko na iti. Zato ko na panabasangan. Zato ko na ituhun da pinhi di kinengan. Tinan di Kristus rusod tabitwa di kinengan. Inabas ko ditino. Inagoto ko da kosomo di kinengan da minggu diti. Id panambasangan. Nung ondam di Yesus tabi ko ngavi, ina po de Israel, ito na pa temple nga gaso iti temple. Mungkin ito na po panambasangan do Saint Michael nga hobi do 20 kali ganda ginazo do temple de Jerusalem. Ito na pa temple dito nga nabagi do himo o petition, teka limo o kawasan. Kawasan po paling dapan nga montok do tulon na Gentiles, pagan. Kawasan da po sumang na po di nga kiba montok do kusay, kiba montok do tondu. Buli demi sampur. Jadi kusay, tondu, sumuang kabago nga montok do padre. Doi tovi na po di kahimo nga kamoson di tempat di Act of the Covenant. Inonggo i Ten Commandments Act of Covenant pengizon. Isay no obli do sumuang high priest. Insan son taon no, obli do sumuang. Ina po pambasahan di beno nga nangotoko, ito na po doy dapan di temple nga ogumu iti pada dagang do kambing, sapi, tumbuhog asang. Kaya nagi iti gadi papohon do tusin. Tikid taon insan na ti mugad gabi insan na tuhun Jehudi di temple do offering kumari kinengan. Jadi mamuhay si do tazam ngavi takan di kinengan. Nga nakuatu nako tagod teko au anangan ni Jesus do sangyan no kita diti. Sebab na po teman ko ngavi nga diskriminasi. Teko itu dapat tuhun do papadagang do tazam ngavi di untuk di kinengan, offering untuk di kinengan nga apagan hogo. Nung magawit ko da tazam no, kiba tazam no sendi, nga autay moon. Masidi ko da magano mambahi ko mantad de padagangan de temple di. Nga apagon, hogo. Jadi montok na po tuhun di masikin, aw ko bali, aw di di offering montok kinengan. Jadi diskriminasi, montok tuhun di aw gadi kasanggup da membeli di tazam ngavi. Sangyan ko da papohon na tusin, pasal nga akon ko iso no
tempat demugad di temple nga papohon kedo usin tetapi nung rate daw currency daw 10 ringgit anuan kena 10 ringgit. Nah, ino nakodong di Jesus tu you are doing corrupt in the temple of God. Pengko kagadi do membalesi do tinanu nung corrupt ko. Nung kalau kamu melakukan rasuah di dalam rumah Tuhan, bagaimana diri kamu dibersihkan? Ino kodong dikinengan tu Jesus tu ngugad nga dang habit Tuhun nga agumo diskriminasi, corruption dari penambasangan di ina pagitu mandi Jesus uzasok ngabi i tempat de pada dagang ngabi de tazam menukar de usin. Tanya ko ngabi galing bosku ditino ibos tabito di kenengan da minggu diti minamahyong te ke minambalisi sila da penambasangan timpu nagi da kapenagitan nga timpu da kinengan timpu da tokow da membalisi da kaposisyon tinanda tokow kiba iti penuuan da penambasangan pengko gia da membalisi da tinan kaposisyon da tokow ulangan ku vagu iti nalatian kono iti nga avasi do intangan to ku vagu tu semono ohivan do toko tahu iti penu de kinengan pandabasangan do timpu do kapenagitan iti kaysa no pa nga sumambayang sangyan zo no pada sumambayang nga papagiat zo do relationship kuma di kinengan igalin bos ku to memo sambayang no pa nga okon no poko makianu ako na po ko popoyho ko dikinengan nga sambayang the highest form of prayer na po nga songyan to ko do makinango the boss take a whisper of the Holy Spirit songyan to ko do kumadada songyan to ko do makinango latihan to ko nunu kozo di ginawa dikinengan do popoyho da to ko itod on do to ko dit kapasison o kanda po ko makiano, papayho, makiano di kinengan nga, makinaho to ka na kinengan. The boss do tabito di kinengan, the nuda todoon, tandakan do tokaw, the timpu do kaponagitan diti. Kumaduvo, manhun lagi iti panabasangan do tokaw, do mangkodos, teka berpuasa. Sengan so do berpuasa nga, saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab saya percaya saya bukan hanya hidup melalui roti nga apasizo manta de bos tabitwa di kenengan nung kiba iti pemonda mantoko de megal diti nga ay so alasan da toko Allah loson geti aw nakakan duwa tadaw asada paguti vogok ajalang-jalang wago nakakan do sinalaw nga nung kiba iti pemonda mantoko ay apasizo do manta de bos di kenengan ako na poko iti tahakanon nga kanu to ko do papapanaw diti. Anda man to ko iti ke agmo do pada to ko ya apa nakalati id fasting and abstinence na pa nga duwa na tadaw kiyo. Ash Wednesday Good Friday. Ti kitigid lima na pa nga kita berpuasa daripada berpuasa to ko. Kita kasi kurang makan ataupun tipu na pa diti nga auda makan daging. Jadi bergantung situasi dia zu nung semakit kau au tagal de berpuasa makan tubat tetapi nung aidas kau manto kau kinamay supaya disiplin da kau kumatahon no pa nga menahuod kumada vokon sangan so na pada menahuod kumada vokon nga I am sharing the blessing that I receive from God nakatimo to kagada barakat ti kinengan sangan to ko na pudi no katimo na barakat nga musti do kita kasih kongsi kita kasih share berkat yang kita terima daripada Tuhan. Tu sengan to kono pada manhak nga og mo barakat. Jadi itino otohu openhu dikenengan teko cara da penambasangan do pengko toko do membarisi pengko toko do mengahiung komposisi do toko do sengan toko do pade do kay to pasca Easter nga deho toko do kopiman do ketungagan. Tu itu nung aiso no pagya o persiapan nga aiso kalamazan nung ato ko totopot sumodia do timpu do kapenagitan diti nga ato ko kapuiman do kaginapan te ko iti ketungagan
ipatakon di kiningan kumah de toko. Temen ko ngavi inagi suwang da pambasan do ko iso nongo toko iti 10 commandments. Apa sih deman toko summarize itu tumasan so kay hongavi ko nunu iti 10 commandments nga samarin pati nga simple nung mandiozu intanga ipambasan kaysa nga kadi Tuhan paghu ikinengan do pinapoyho do nunu iti 10 commandments kadi kinengan do binabos di Moses izono ikinengan iminogobit diozu mantad da tanah da Egypt minogobit diozu mantad da tanah do kosusaan osusa kau di pagulo teko nuga diti kon ka kesusaan gari tanah do kau di panan nung kadi kinengan magihu kakal kopo do magihum do Tuhan do suvai pengkakal ko do odipon simple 10 commandments kalau kamu masih mencari Tuhan yang lain hidup kamu masih dalam slavery ok peng odipon toko nung kakal da auto ko nakatutun di kinengan ini begitu itu na 10 commandments di kinengan di tengah isok na ndemon toko da fokus kuno pa nga ikinengan ako na magyum do Tuhan do susubay terus ngan zona pa di kiba Tuhan susubay nga odipon zobo asang sala kakalpo de slavery ini pa commandments do susubay di nga disiplin montok da tuhun da Yahudi da pengko isido da katutun isay kinengan teko id bos da subay na pa nga itinapa 10 commandments nga introduction isay ituhan nung muot ko isay bigay Tuhan iti intangan Dios iti 10 commandments ituhan na pa nga iso no ituhan na po diti nga aw mamatay aw mambudut jadi agumo iti jadi itino kamonson da introduction isay kinengan nga iso no ondemon da toko da timpu da prapaska da timpu da kaponagitan diti tu human to kawi kinengan pamikan ni bos kuditi no tu kinengan kosomo to kawi kinengan da meja da ekaristi diti mega lagi dituhun ngavi da Yahudi cleansing of the temple nakasomo isyo di kinengan de temple de panamasangan sa to ko nga tikit-tikit timpo to ko do kaikot de misa da tabitwa diti dati to ko do kasomo vagu di kinengan ikinengan pa diti nga abitwa abing sianan tu sundung pa tu temema to ko do kahiu temema to ko do au otodo iti ponhuan da panamasangan nga temema vagu ikinengan do maghap da to ko do popo ondom da toko do maik da disido do dizon toko da tanak di kiningan di obitwa i opus i obinsianan mantari temen ko ngavi kanon di i suang da mesa da tabitwa diti karasiriti manong katuhod toko di kiningan tu nakayho ikinengan do sumono au toko opus kumati sa tiso au toko nigi kapanaw i ponuan di kiningan kahyo toko ni kiningan tu magyum toko nigi do Tuhan do susuvay nga kakalpe kinengan do opus do toko maghahap do toko do tumanod disido lalabi no id kalamazan do mesa do bitwa diti do manak sido do tinan disido sondi da kanu toko da do ogyot id katumbasan o bitwa id kaposison ohud id paganakan kanon dito ko ngavi mikati Jesus dan meja do ekarisiditi dan natutunan toko da Jesus no itovud do kabituhan tobud do katungagan do montok do toko inasangano i otumbasan de disido Tapinay ko ngavi kano di mingkakat sambayang toko di sambayang di otumbasan zo id iso kinoingan itama tafakas monodo de tavang tanah do sa vevi kanunu okito okito otumbasan zo id iso Tuhan Jesus Kristus itanak tontay soon nanak di kinoingan nanak di tama de paguhu sa viavi umul kinoingan mantad kinoingan tanavaw mantad tanavaw
kinengan totopot mantad kinengan totopot nanak okon ko tinodo so pimion si miampai di tama maza di sido o saviavi do na todo montok toko tuhun ngavi o montok ko pomosi zang toko suminodot isido mantad syurga o maza di spiritu tebitwa nadadi tuhun do idi hahangai Mary om nadadi do tuhun montok sabab do toko do nakapapak isalib do idsibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatazon om hobong om timinungag vagu untuk ditadaw kumatahu id kotanudan miampai di buk do tongabitwa menin sabat isido do isyurga om pina ikaw dit apananan ditama mikot may vagu isido id kebentukan dan mabisala disengimpasi om nangapatay om kepemerintahan daw ay sa may kapupuson o tumazan zo idi spiritu tabitwa ituhan imanak do kapasison imuzu mantadik tama om ditanak nyampai ditama om ditanak desambaon om bentugan may inakobos maza di profeta ngabi o tumazanzo id iso eklezia tobitwa katolik om apostolik mangakunzo da iso kepesuan mentok di kepohiangan da dosa ngavi pemandat anda zo di ketungagang di nangapatay om di kepasizon da pemagunan demikot amen. Obos dia di abal tafasi do nuhudan sambayang do tadaw baino do au i Jesus memoguno do kaintahang mentok do isay nopo o tuhun tu nokaiho isido do nunu o isuang do ginavo do toso o songhun nung otapat toko do id do toko sandi nga kayo toko i do memoguno toko kozo do koso kadungan do mantad kinengan do mamamasi do idlahan pamamasi i kavasa do kumozon do daun Christian kano na pogi sumambayang do idi kinoingan montok do kosok padungan di sisimba to kono po nga ponitingo no o ginavaza ay Tuhan Ponitingo no o ginavaza ay Tuhan. Do id kasambuan do eklezia papakito na da do katapatan do kaposizon paimpono dahil kapanampuanan do kinaingan do vakon. Kanono sumambayang dahil di Tuhan. ponitingo no ginavaza ay Tuhan Do isantob menampuan id liturgy sabagi do mamambasa monusuzan uhumozo o mamamain music papatihambus na da di tanggungan dia ho miampai konsikan om opulokis kanono sumambayang dahil di Tuhan. ponitingo no o ginavaza ay Tuhan Do kababang na da do idlahan pamamasi dagay do tikid tadaw ibos ngavi dagay do ontok sumambayang kanono sumambayang dahil di Tuhan. ponitingo no o ginavaza ay Tuhan Montok di tapinay ngavi dagay id paroke iaw kaampasat dagay do id sambayang sabapno do kitoluo iziyoho kanono sumambayang dahil di Tuhan. ponitingo no o ginavaza ay Tuhan Montok di santob minidupogun di kavavagu do salajul na da iziyoho do id konsikan id kapumalintan do kinaingan itama dagay kanono sumambayang dahil di Tuhan. ponitingo no o ginavaza ay Tuhan Sumambayang toko montok dia ho isumangkit miampai teluo COVID kapodam sizam do maza do sakaday do dokutul ngavi dia ho nos ngavi
Pagkanakan, kinovangan nga video ho, do ovid na dais yo ho, do idkavosian, do dumuapos, dititimpo, do kasusan. Kanono, sumambayang, do'y di Tuhan. Punitingo no o ginabasa ay Tuhan. Kanono, nikot, do'y di Santi Maria, tina do tokow, mokiano do sido, do manampung do tokow, kumadi tanak do sido, ituhan do tokow, Jesus Christus, miyampay sumambayang. Ave Maria, no puno kada grasya, miyampay diyaw ikinaingan. Obitwa ko itanga do sa bitonju, obitwa ituva itinano Jesus. Sancti Maria, tina ikinaingan, pokinsenay sikoy tutuhun ngavi mamimidoso, do babay no ang untok tiyang do kapatasun sa. Amen. Oy Ama, so hiyonu o ginavo do patitikituhun oy haanu onunu idoyho id duvaw do ginabasa. Papakasono o ginabasa do owangan no da do tinapot do kasambaan sa iti hongon sa do ohosu zikoy no di da do kumalaja mentok dovokon. Mazadi Kristus Tuhan sa. Amen. Ikaw ko. Azo ko na Tuhan kinaingan, dasa pabibinangun tumasa do kavosyan no, nakatibisikoy di loti takan sa diyaw, tuwa di tanah kalaja ada hangon ngavi da tinaw tuhun, dumadi maiti muntak dagay di loti do kaposison. Azo ko na ay Tuhan kinaingan, dasa pabibinangun tumasa do kavosyan no, nakatibisikoy di hing anggur takan sa diyaw, tuwa di gubas anggur kalaja ada hangon ngavi da tinaw tuhun, dumadi maiti di tinumon do kasunubanansa. Imang sembayang ito panikungavi do kahubukanku Diyos yung avi at tayo manada do di kinaingan itama tavakas.
Untuk ikasa ng pumutugan ni Nanaw, untuk pagkasyan na tao, ang pagkasyan na sa Ecclesia tabituan. Kanangay no ay Tuhan, dititaak nga vi kahubukan, panakno do isikoy imakinsian, do kapahiyangan no, montok doso nga bidagay sundi, mamahizo na da, do papahiyang do sungkad tukad sa, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan na miyampay Diyosu, O miyampay sa suban, pain sabato o ginavongavi Diyosu. kung sa bato sa ikinabilay ni Tuhan. Kanumanak do kapanang katahwadan ngavi, dari Tuhan kinaingan datako. Pagtunod ang matihid na iti. Totoo do katunu da matuhid iti, kalajak za kapamosisan sa, tomay mo umidabanopo da manak diyaw do kapanang katahwadan ngavi, oy Tuhan tamato bitwa, kinaingan tabakas kozo, aiso kapupuson, maza di Kristus Tuhan sa. Maza do modihin do apat ngopod tadaw tanaw, mantatakanon doon tana. Pinokibituhan disido, maza kapagkwasaan daw. Kototo do kotonudan za do kapunagitan, o maza do mogahung patiu do sababi itingkava di buhanut tagazo, kinohoho daay, minangnya dagay do papataam do hinamu do gaab, moninduo may do kasudong kozo do mamalamay di misterium da Paska. Kasubong zikoy na da do tovi na di do id kalamazan Paska ay so kapupuson. Pamingkano songovian di tasab ngavi sangti ngavi, humuzaw zikoy di hozaw kaapazaan do kaazaano, do miyampay ay so kapupuson mangazaw zikoy. Obitwa, ay Tuhan kinaingan, nakapawasan nga bisyuga, taban ng tanan ng manu ng pagkano, asa nilita kapaskoso, azo isilo inikot iningan di Tuhan, asa nilita kapaskoso. Ototopot obitwa ko ay Tuhan, itovud da savyavi kabituhan, itinapogi da dizono da obitwa ititak ngavi sumambayang zikoy, da maza da papasondot di spiritu no, da ditingavi miagal bohobow umatu. May da ada di da itingavi da mantok dagay, ditinan omza, di Tuhan za Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dan iman patabuso isido, nasaga koza da suminwang da konda sa andaw, minagano isido da loti, minanak do kapanang katahwadan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi makikya ngavi daw, mosbos, nuwa iti savyabi ko, pangakanong mantaditi, tu itino itinanku, ipatakon may montok Diyosu. Idlahan miya gadi, untuk na pongo imakan min sa sedop, nanu disido isa sa van. Insan po da minanak do kapanang katahwadan ngavi, pinatak disido kumadi makikya ngavi daw, mosbos. Nuwa iti savyabi ko, panginom ng mantad iti. Tu itino isa sa van di zaku, isa di batas kababago aiso kapupuson, ipatunguan may montok Diyosu montok tagumo, montok di kapahyangan do dosa ngavi. May na iti, do kaandaman dogo.
Oi katapatan tahom lati do ketumbasan. Pagkakasikoy do kinapatasan ay Tuhan, ang kapatakan do kinatumagan do, iso mikot ko bago. Itinapogi, masa sikoy, mamalamay di kaandaman di kinapatasan kinutungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan. Iloti do kapasison isasavan do kapamosisan, manak do kapanong katahudan ngavi, do nikitan zika diyaw do kapadan di dumbanganu o menumpuan di diyaw. Ahuduk ko sa isikoy do simambayang, do magi do ditinanam sa di Kristus, o timong si kinada do di iso maza di spiritu tabitwa. Ondo mo ay Tuhan i eklesiano, pain tongkop id poto tongkop do pamagunan. Avitano jasido, do di kapanuan do tuhod sakaday, songovian miyampay di Francis i Pope dagay, i John i Bishop dagay, Salviavi di Fadangavi. Ando mo nogi ito pinayngabi dagay, inang kaodop idi kahansanan di katungagan, Salviavi inapatay id kosyanano, tay mo no izyoho do di ninavaw do vosno. Kasunay dagay sa Salviavi sumambayang sikoy, do miyampay di hahangay to bitwa merit tina di kinoyngan, Sancti Joseph Sabarsido, miyampay di apostol tunga bitwa, Salviavi Sancti, inakapaponsikaw diyaw idpo pusto umulan ngavi, kanu si kinada di kapasyan, do dumadi do sa pitumungkus ngavi, do kapasizan sa lajur, mangazo mambantuk diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza di sido, yampay di sido, idisido. Oy kinonyan tamata vakas, di kopisaan di spiritu to bitua. Salviavi ko bentugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, ay so ko pupuson. Jadi penuh di mamamasi, noog maza do kapangyaan poing kinoyngan, katama zikoy de mabos. Pagkapaso sikoy ay Tuhan sumambayang sikoy demantad patitikit talaat. Katahuad no demanak do pibabasan itadaw nga bidagay, demaza di sakaday do kasenan no. Penggabas sikoy na dato may mga demantad daw so, paintampasi, mantad salviabi kasusaan ginavo, damasa sikoy pengandad di kahansanan na bituhan, di koy katan di mamamasiza Jesus Christus. Ito'y katamantan, di kuasa, ang ikamantugan, di po, ayaw, mababay no, kung sa
Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos do di apostol ngavino, pibabasan timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu, kada intong do doso ngabidagay, nga do di ketumbasan di eklesiano, katohuod no do manak desido, do pibabasan pisaan, ikatanudan miyang pahizap no, imamamasi mamalinta, montok so hihinaid ay so kopupuson. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu tomay mo. Kanuna di magita taak, datanda do pibabasan. Oy domba di kilingan, mangidul kadiloso abi di pamugunan, kusyanay dagay. Oy domba di kilingan, mangidul kadiloso abi di pamugunan, kusyanay dagay. Oy domba di kilingan, mangidul kadiloso abi di pamugunan, onway sikoy do pibabasan. Intangay idomba di kinaingan. Intangay isido, imongidu di dosa ngavi di pamagunan. Obitua ana sentob o hodid makan, domi sesedop di domba. Tinan omza di Kristus, magawit toko de kapasison selajur.
Pinoy
Kano sumambayang. Damasa jikoy munay mo di batos do konunungavi ipain hosok po il syurga om do otogok do maso kakal do idtanah miampai di loti imikot mantar savat ahudo kozo izikoy do makinsian diaw ay Tuhan do nunu i oviton idagay id mysterium migot nada do id kaganapan totopot maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Kano pumikaw do makinongo pipyo kapayhan. Aiso do kapangukunan toso sanguhun do ponjulon miaga di ton nakatahip nga isambayang koyman katangaban miampay do kapanakan kapohiangan o tonudon. Tadaw natantu montok kaponjulan sambayang koyman katangaban dodoyti id panambazangan Sancti Michael na po nga ontok kapadom onom do buhan kotohu diti itumimpun da jam kotu do ngusodop ontok tadaw ko dubong kapadom apat do buhan diti itumimpun da jam ko sizam do ngusubab Pokyonon otobinay ngavi do mokiligistol hobi paguho id panambazangan. Misa tikit tadaw toyko daily mass. Misa tikit tadaw toyko daily mass kotimpun na divago. Mantad tadaw subab tadaw ko iso kabahu buhan kotohu. Itumimpun da jam ko onom tohungopod do dong subab. Permohonan lawatan ke rumah untuk sakramen pengurapan orang sakit, komuni dan pengakuan bagi yang benar-benar perlu, orang sakit, uzur dan kurang upaya. Bagi umat yang ingin membuat permohonan ini, Anda bolehlah mengisi borang permohonan secara online yang boleh didapati di website paroki. Tarik tutup permohonan lawatan ini adalah pada 19 Mac. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi pejabat misen sewaktu pejabat. Permohonan sakramen pengakuan yang benar-benar perlu sahaja. Kepada mereka yang benar-benar ingin membuat sakramen pengakuan, Anda bolehlah menghubungi pejabat misen semasa waktu pejabat untuk membuat temu janji. Sila maklum bahawa pengakuan individu ini hanya akan dijalankan semasa waktu pejabat sahaja. Pra-pendaftaran atas talian bagi misa di Gereja St. Michael Penampang. Pra-pendaftaran umat untuk menghadiri misa di Gereja St. Michael boleh dibuat melalui atas talian. Kupon digital akan diberikan melalui WhatsApp. Sila maklum tarik tutup pendaftaran adalah pada setiap hari Jumaat jam 12 tengah malam. Makluman, sila maklum bahawa SOP kini telah menghadkan penyertaan bagi kanak-kanak berumur 10 tahun ke atas dan warga emas yang benar-benar sihat sahaja boleh menghadiri misa ke gereja. Bagi umat yang kurang sihat ataupun mempunyai anak kecil, Anda disarankan untuk mengikuti misa kudus atas talian dalam bahasa Kadazan pada setiap jam 8 pagi. Drive-thru communion di Gereja St. Michael dijalankan pada setiap hari Ahad yang bermula pada jam 12 tengah hari sehingga jam 12.30 tengah hari sahaja. Terbuka hanya untuk umat di paroki Penampang sahaja yang telah mengikuti misa live streaming penuh. Kempen derma dara semasa musim pra-Paskah
Anjuran St. Michael Paroke Pinampang dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah. Kempen ini akan diadakan pada hari ini yang bermula jam 9 pagi sehingga jam 3 petang bertempat di Dewan Paroke St. Michael Penampang. Pembukaan kelas secara bersemuka PMG, IKK dan IKD. Kelas secara bersemuka PMG, IKK dan IKD akan dimulakan secara berperingkat mulai 14 Mac ini, bermula dengan pelajar berumur 13 tahun dan ke atas. Ia dijalankan berdasarkan kepada keperluan SOP. Ceramah pembaptisan bayi Paroke St. Michael Pinampang. Bagi kluster 1, Pinampang, Kolopis, Minintod, Sukang Mapai, Buayan, Tirian, Tiku, dan Timpayasa. Ceramah ini akan diadakan pada 14 Mac, jam 2 petang bertempat di Dewan Paroke Pinampang. Pendaftaran hanya terbuka bagi umat di Paroke Pinampang sahaja. Hanya ibu bapa dan penanggung sahaja yang dikehendaki hadir ke ceramah ini. Sila bawa bersama dokumen lengkap ke ceramah ini. Untuk ibu bapa, sila sertakan salinan sijil kelahiran anak, sijil perkawinan gereja, sijil permandian ibu bapa, dan sijil penguatan ibu bapa. Manakala bagi penanggung pula, bagi penanggung yang bujang, sila sediakan sijil penguatan. Bagi penanggung yang sudah berkawin, sila sediakan sijil perkawinan gereja. Bagi perkawinan yang belum diberkati atau seorang ibu tunggal, Anda haruslah mendapatkan surat cadangan atau rekomendasi dari pengerusi pastoral zone dan disahkan oleh padri paroke. Kopehan susubay o kito toko doi website paroke. Kanoming kakat montok pelakat kopian. Tuhan miampai Diosu, Umiampai sundubano. tinduku kau montok di balakat. Potunudo ay Tuhan sembayang sikoi, ginavangavi di angohi nu, tinahuad nu, panakno di supu nu di ti grasya, da tumimpon idi kaginavan de diaw, sungkad tukad diho, tuhukon na da diho isavyabi ipanu ngavi nu, maza di Kristus it Tuhansa. Amen. Ibalakat di keningan tapakas kozo, mambalakat na da Diosu, itama di tanak, espiritu tobitwa. Amen. Buzu no id pibabasan, mangazo di Tuhan maza do kaposizon Diosu. Kapanaran day kinaingan,